سرخط خبرها تقدیر ناروشن دلیری امامعلی و عبدالله غربتی تحریم ها به مهاجران تاثیر منفی رسانیدند و به صاحبکاران بازار آتش گرفته فراوان سبکی میدهند. سلام بیننده‌های عزیز، برنامه نویدی بامدادی است که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز 17 ایون است. در تاجیکستان طی 4 روز آینده هوای نامساعد پیشگویی کرده شده است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده در تکیه به اگنتی آب و هواشناسی میگوید شروع از امروز تا 21 ایون در یک قطار ناحیه‌های کوهی و دامنه‌کوه‌ها بارشات در نظر است. گفته می شود بارش باران باعث فرآمدن سیل‌ها، بالاروی سطح دریاهای کوهی و دامنه‌کوهی سنگریزی و یرچ و رعد و برق می گردد. در رابطه با این کمیته حالت‌های فوق‌العاده ساکنان و مهمانان نواحی کوهستان دعوت کرده است که هنگام حرکت در مناطق کوهی هرچی بیشتر احتیاطکار باشند. پیوندانش گفتند محمد سلطان مولانا ظرف یا محمد سلطانی 72 ساله افسر پیشین امنیت را 16 ایون ماموران انتظامی از خانه‌اش در دوشنبه بردند، اما معلوم نیست چرا و به کجا. در اداره میلیسا و دادستانی پایتخت در این باره حرفی نمیگویند. او در شبکه‌های اجتماعی پیوسته رفتار مقامات را تنقید میکرد، از جمله در مورد حادثه‌های بدخشان نیز. محمد سلطان چند پیش در صحیفه‌اش در فیسبوک نوشته بود که ماموران انتظامی ماه اپریل امسال کوشش کردند او را از خانه‌اش در محله 101 دوشنبه مجبوری به بازپرسی برند. نزدیکانش روز 16 ایون به رادیو آزادی گفتند 9 نماینده مقامات که بعضی به تن لباسی میلیسا داشتند صبح پنجشنبه او را از جای خوابش برداشته بردند. با ادعای آنها حتی امکان ندادند که پای افضلش را بپوشد. به سبب حساس بودن موضوع همصحبت ما نخواست که نامش ذکر شود. روز پنجشنبه در شعبه کارهای داخلی دادستانی و اداره امنیت ناحیه سینای دوشنبه با پیوندانش گفتند درباره در کجا بودن محمد سلطان چیزی نمیدانند. مقامات امور داخلی و دادستانی به زنگ‌های ما پاسخ ندادند. مسئولین بازار فراوان در شهر بختر که شب 1 ایون سال روان قسماً به آتش رفت، صاحبکاران را تا 6 ماه از پرداخت همه خدمت رسانی‌ها آزاد کردند. در نتیجه این سوختار 1 نفر جان باخته 11 کس دیگر آسیب دیدند. صاحبکاران زیادی گفتند پول دکان و محصولات خود را از دست دادند. حیدر شیرخانزاده دیرکتور این بازار به ازیا پلوس خبر داده است که از حساب صاحب ملک شرکت همه مغازه و نقطه‌های سودایی که از سوختار ضرر دیدند به طور زمانوی بازسازی شده به صاحبکاران سپرده می شود. برای صاحبکاران در برابر برقرار کردن نقطه‌های سودا و مغازه‌هایشان امتیاز دیگر این است که دوام 6 ماه از پرداخت همه خدمت رسانی‌های بازار آزاد کرده می شوند. بازار فراوان در مرکز بختر بار اول نیست که آتش می گیرد. در گذشته هم این بازار به سبب رعایت نشدن معیارهای امنیتی یک دفعه سوخت و صدها صاحبکار و تاجر زیان دیده و مفلس شدند. بینندگان عزیز، بیشتر شما از ما درباره تقدیر بلاگر و ژورنالیست تاجیک دلیری امامعلی و عبدالله غربتی سوال میکنید. طوری که آگاه هستید علیه دلیری امامعلی با اتهام‌های فعالیت صاحبکاری غیرقانونی و دیده و دانسته دادن خبر بر دروغ عاید صادر شدن جنایت پرونده باز شده است. اتهام اول تا 2 سال و اتهام دوم تا 5 سال زندان را پیش بینی می‌کند. روزنامه‌نگار عبدالله غربتی را بر اساس استفاده زورآوری به مقابل نماینده حاکمیت گمان بردانستند. این بند کودکس جنایی جریمه و یا تا 2 سال زندان را پیش بینی کرده است. ده‌ها کاربر فیسبوک از مقامات خواستند این 2 روزنامه‌نگار را آزاد نمایند. مقامات به این قضیه تا حال واکنش نکردند و هم معلوم نیست که دلیری امامعلی و عبدالله غربتی در کجا نگهداری می‌شوند. صبح امروز ضمن یک تماس تلفنی عبدالرحمن شریپوف وکیل دفاعی این 2 خبرنگار گفت امروز یا پگاه مقامات باید به زیرحمایه‌های او عیبنامه اعلان کنند و دادگاه باید درباره حبس پیشکی آنها قرار صادر کند. در عکس حال آنها باید آزاد کرده شوند. عبدالرحمن شریپوف وکیل دفاعی دلیری امامعلی و عبدالله غربتی گفت آنها در تحقیقگاه نگهداری موقتی یا EVS دوشنبه نگهداری می شوند. ولی پیوندان دلیری امامعلی و هم عبدالله غربتی گفتند روز 16 ایون آنها را در تحقیقگاه نگهداری موقتی شهر دوشنبه
пайдо накарданд. дар ҳоле ки баъзе аз расонаҳои хабарӣ зери таъқибу фишори мақомот фаъолият мебаранд ва бархе рӯзноманигорон ҳам ҳабс мешаванд, кори хабарнигорӣ ба гуфтаи огоҳони умур душвор шудааст. дар тоҷикистон даҳҳо расонаҳои хусусӣ ва давлатӣ барои пахши иттилоот фаъолият доранд. ҳамкорони мо аз сокинон пурсиданд, ки оё онҳо хабарҳоро аз кадом манбаъ пайдо мекунанд. шумо ҳамарӯза хабару иттилоъро аз куҷо дарёфт мекунед? аз маҷалаҳо, аз ахбори умма, садои мардум, баъд садои мардум, баъд маҷалаи маъмурият мешавад. хеле бисёр чиё ҳастанд. ҳамин расонаҳое ки ахборотҳоро метишананд, ахборотҳоро ҳамаи вақт гӯш мекунам. хоҳ озодӣ бошад, хоҳ сафина бошад, хоҳ тоҷикистон бошад. ман хосатан кадом расонаҳоро мухлисӣ намекунам. ҳар куҷое ки гуфтору гузоришаш ба асолат наздиктаре, худаш маълум як ҷо наздиктаре, ҳамро эътироф мекунам. ман ягон ҷо намегирам. шумо хабар намехонед? мехонам. баъз куҷо мехонед хабару иттилоъ? аз телевизор мехонам. кадом телевизори хонагӣ. Азия плюс. Радио Зодим. чӣ хабар? Ҳамаи хабар. Мы вообще телевизора не мекунем. Канал 24. Новости 24. чӣ хабар мебинед онҷо? дар бораи Тоҷикистон хабар кам аст дар онҷо. Мы ки дар Россия зиндагӣ мекунем, дар мо канали Тоҷикистон нест. газета дастрас карда наметонем охи. сайт якҷо биём, ина газета якҷо биёмоз, ина сентри мо ина вайдем бисёртар. мо ҳам сафина тамошо мекунем. хай баъд каналҳои вай ахбор, махбор ягон. Откуда вы берете новости каждый день? Каждый день в основном Инстаграм, Телеграм, канал, новости города, вот Азия Плюс, интересная. Все. А ТВ? ТВ нет, не смотрю телевизор больше 9 лет. Чизи ки аз телевизион бошам, ҳамаро хабар мемекунам. Кадом телевизион? телевизион тоҷикистон. аввал сафина, ҷонамо, синамо. ман ягон ҷо намебинам. хабар намехонед? Не. ай воситаи ахбору телевизор ҳамин чиё чӣ мекунем? ин сафина, синамо ҳамиё мефаҳмем. бинандаҳои азиз, шумо ҳам метавонед ба мо нависед, ки хабарҳои навро аз куҷо дастрас мекунед. созмони байнулмилалии муҳоҷират мегӯяд, таҳримҳо нисбати Русия ба муҳоҷирони кори аз Осиёи марказӣ зарба заданд. бино ба маълумоти ин созмон, аксарияти онҳо ба ватан баргашта, ҳаҷми интиқоли пул аз ҷониби онҳое ки дар он ҷо монданд бо суръат коҳиш меёбад. ин изҳоротро созмони байнулмилалии муҳоҷират ба муносибати ҷашни рӯзи интиқоли маблағ ба оилаҳо, ки ҳамасола 16 июн таҷлил мегардад, баён кардааст. бино ба маълумоти ин созмон, 3 моҳаи аввали соли ҷорӣ 60 000 муҳоҷирон аз Тоҷикистон ва 133 000 аз Ӯзбекистон аз Русия ба ватан баргаштанд. гуфта мешавад ба гумони ғолиб акнун онҳо сафи бекоронро дар ватани худ зиёд мекунанд. бахши як рӯзи таърихро дар таҳияи ҳамкорамон Хиромон Бахозода ҳамроҳ мебинем. 17 июни соли 2009 собиқ вазири умури дохилии Тоҷикистон Маҳмадназар Солиҳов ба қавли ҳамсар ва писараш дар хонааш кушта шуд. мақомот онро худкушӣ номиданд. Додистонии Кул Солиҳовро ки як муттафиқи дарозмуддати президенти Тоҷикистон ба ҳисоб мерафт, дар суистифода аз мақом ва дигар ҷиноятҳо гумонбар медонист. то ҳол солҳои зиёди ин қазия барои ҷомеа беҷавоб мемонад. 17 июни соли 2019 Иттиҳоди Аврупо стратегияи нав барои Осиёи марказиро қабул кард. стратегияи нав тақвияти ҳамкориҳо дар бахши сиёсиву ҳуқуқи башар, кӯмак дар рушди иқтисодӣ ва ҷалби сармояҳо, мустақилияти додгоҳӣ ва тақвияти иқтисоди бозаргониро дар назар мегирад. 17 июни соли 2010 фаъолони маданӣ аз афзоиши кӯдакони коргар дар Тоҷикистон хабар доданд. ба ҳисоби онҳо, дар Тоҷикистон ки беш аз нисфи аҳолиаш кӯдак мебошад, ҳар навраси ҳафтум маҷбур аст дар таъмини рӯзгори оилааш саҳм бигирад. бонки миллӣ қурби асъори хориҷиро барои имрӯз 17 июн чунин таъин кардааст.
بینندگان عزیز، سپاس که تا آخر برنامه با ما بودید. برایتان استراحت خوب آرزو مندم. خدا نگهبانتان.